ke Robert Hospital Shillong kala long ke hospital ke beningkong ea ha ke jela bandanya ke jaka bu berjaka penlang ya ke dot kini balatip kom ke Human Milk Bank kenang ba ndop la ban iPad segitu ki konlong ki badan kam kerki ya ka ya ketai ke jaka penlang dot kini la pelia ba ada ulat ke jela usatya pal malik haringkat ke jingdan lang ki doktor ki nurse administrative secretary jongka KGP assembly Reverend HM Walang badru medical superintendent ke Robert Dr. Arnong Rum lengba ketai ke bank itu ki kanlong batangka ki ba amla satya banyo ya kedot kemi na ki daw ki ba bun ne na ka daw jing sistem jing kemi bakha ki la banyo jing mentoy na kitai ki jaka penlang 7 mother milk banks are being established in Guwahati, Shillong, Silchar, Tinsukia, Siliguri and Malda. In a path-breaking initiative in the field of neonatal care in the northeast, Assam got its first human milk bank to store pasteurized breast milk at the Satribari Christian Hospital on 10th of December 2020, the first of its kind in northeast and 15th in the entire country. Despite mushrooming of neonatal intensive care units across the country, the need for sufficient human milk to provide adequate nutritional support to premature babies or newborn babies with low birth weight is palpable throughout the country. While many ICUs ask new mothers to pump their breast milk twice or 3 times a day and give it to the NICUs, proper pasteurization and banking of breast milk is yet to be developed even in the capital city of Guwahati. We all know breast milk is best for the baby and it is not only specific, it is also baby specific. But many a time, getting enough human milk for tiny babies is difficult for various reasons, including the mother's sickness or inability to produce sufficient milk for psychological stress, etc. yang i doktor ilayat huru ba ki khat ki weri ki long kami bala banno senyang ya kedot bakin wan syahmat namar kadai si benta banyarap ya ki para brio thek komba juno senyang ya kasnam nalor ke Human Milk Bank ulat pliru ya ke kor ventilator kabala no senyang da ke Rotary Club Shillong Jadi ka first support bagi layan ni te ke milk bank generally ka function ba ya kena ke jaka ngi shim kena ke dot ki kemi ngin sa proses ya ke dot ngin sa store bat ni bat ngin sa sampai dia ki kelung ni tip menta ba adu mentaru ke universal recommendation bagi ong mo ba mother's milk is best for the baby kata ka digajing ai jong blay ba it im ki jaj ben rio u ai ya ke dot ka balong free ka bangi la ban sam ki kelung baro te ya kani minta kat kamu ke jingdan jo kani ka milk bank jingi minta kalong ka im kalong ba ngin story ka dot baro bangi ngi keme ngin sa sampai di kelung kan ya ba minta ka face bangi mo sedang minta ngin sedang syagi kelung apa ke NICU jingi hading ka topat ngin sa sami ki baby ke hospital depending on ka face wise ngin trekam kan ba shnong niki self help groups ki NGOs ki ni ko aban create awareness kan ba ya ki keme ki barang ai buin khon mo bakin lada ki don extra milk bakin one donate cha hospital ki rukom donation kumdo ban ai donation ngin sa nangyay batay ki awareness programs jongi namang isung thu hi ba ki don ki kemi ki ban mi extra ki don ki mi ban mi duna tenan kito ki ban mi palat na kai ba ki lada ki khlung juki kala adap mo ka dot jonki ti la ban donate cha hospital ken te da kumta hi yak ba minta ngin sedang shone ki kemi nak po ka antenatal maternity ward jongi hading ka topat ngin sa reach out cha ka community ru te kan syang ka awareness ka bangi ai ken na kaliang jongi media personal bat baro banyak tray lang mo banyo iki kimi banwan ban donate ya kini kadut tau sya bangin ban donate ru ngidon ki kimi ken haban sign your consent form dadon ki kelung ya ki banyo to kadut ru kimi jongi ki kelung ru ki haban sign your consent form ken te ka syang hajing sung thu jongi banong bangin challenge ya ka komit khasi kata tengim kamde ka place jongi ki bangin question ya kata deh kasyang kat kum ka jinget kan kat kum ka biology jong ka mat ni kalong ba sisien ba ki kimdan chu ki khulung ki ba kujut itu ka bun mo katu ka dot usually ka shit sange no kamju mi sho kan te henry lada ki la apat bandunit lada alais ni te kan mi itu ka dot katu ki la bandunit henry kat kum ka biology te sisien ba kimdan chu manu ban kijet itu ka dot kamju da kam mi sho ka stop no kan kalong ka jingshna jo ka mat jongi kala long kala program kum ta kan